Ja sam se vratila u Kravicu 1997. godine. Bilo je jako strašno vratiti se, vraćaš se na zgarište u selu gdje nismo ni telefona, ništa i sad treba pokrenuti nešto. A tako nije puno bolje bilo ni u opštini kompletnoj Bratunac. Znači, naš prvi rad nevladine organizacije bio je vezan uvijek na nešto suživot, pomirenje, građenje, izvinjavanje nekog, pogotovo mi što smo u Kravici, bilo je jako teško. Ja sam Nada Marković, znači Udruženje žena Maja Kravica. Udruženje Maja je osnovano 2001. godine u mjesnoj zajednici Kravica, opština Bratunac i mislim da smo prva nevladina organizacija koja je nastala u ruralnoj zajednici, u mjesnoj zajednici. Naše udruženje se bavi podrškom ženama u problematici njihovoj. Ovdje djelujemo na ekonomsko jačanje žena, političko aktiviranje žena, smanjenje nasilja i razvoj naše zajednice. To su neki ciljevi. Ne može nikome da dokaže šta ona njoj se radi, kako proživljava s njom. 2013. godine vidjeli smo da nekako u radu naše organizacije treba da mijenjamo nešto. Žene su razvijale svoje male porodične biznise uz podršku naših grantova, tako da je došlo do nekog, kako bi rekla, vrha gdje je trebalo te proizvode plasirati, naći mehanizme da bi se to plasiralo. To je jedina, postoji mogućnost preko zadruge i 2013. smo osnovali zadrugu. Ideja za osnivanje zadruge je bila naša zato što žene su imale gotove proizvode, ali je trebalo ih plasirati. Vidjeli smo da ne možemo legalno funkcionisati sa institucijama ili tržnim centrima ili tako nekako. I zato smo i registrovali zadrugu. Prvi moment nismo bile ni svjesne toga da mi imamo svoju fiskalnu kasu i da možemo da nekako izađemo na neki drugi način od druge, jer mi smo potekle od nevladnog sektora koji nema profitabilnost. Bilo je malo i doze straha i mi uvijek želimo da što više da nam se uputi informacija o legalnom poslovanju. Mislim da nam to puno fali. Udruženje broji 64 žene, ali ovo za izlazak na tržište je tako 35 žena. Ja vjerujem da će Zdravka iduće godine registrovati svoje komercijalno gazdinstvo gdje će svojoj porodici, znači prvo ona obezbeđivati za to penzijeno i zdravstveno. To je mali neki segment, znači već ove godine je ona dobila je podršku od udruženja preko programa, našla je zadrugu koja će plasirati njene proizvode i znači ona već iduće godine treba da registruje svoje komercijalno gazdinstvo i da ostvaruje još neke dodatne vrijednosti. Imali smo žene koje su žrtve nasilja, koje su sad ojačane, koje totalno su u drugom svijetu, znači otišle su u svijet poslovnosti. Mi imamo ženu kojoj muž nije dozvoljavao da dođe na bilo neki seminar, a sad je ona nosioc svog domaćinstva i tako. Ne bih je spominjala, ali znam da izdržava porodicu i svoju djecu afirmiše u tom smislu. Mi imamo svojih članica i kooperantica, nema nezavisno da li je nacionalna taj balans, znači ekonomija ljude spaja. Mi smo uvijek se zalagali za to i to je i stoji sada. Mi vidimo da je ovdje nama opstanak i naše organizacije koja znači, ima stabilne osnove. Znači zadruga će pomoći da opstane udruženje, udruženje će pomoći da ostane zadruga. To je naša neka veza. Naša jedna kooperantica tovla je piliće i trebala na jednom da bude registrovana, tako da je zadruga vršila uslugu za nju, ona je sad porasla i registrovala svoju firmu. Zamislite, znači mi smo bili neko ko je bio u nekom momentu tu i dao joj neku inicijalnu kapsulu gdje bi ona prerasla. Sad se firma vodi na njenom sinu.
što je po nama. I mi kažemo da Bog da svi prerastu u DU. Mene ispunjava, znači, eto, dobila sam neke nagrade, nesvjesna toga, ali kad vidim koliko žena, koliko smo mi odradile, udruženje Maja pomoglo i dalo doprinos ovoj čitavoj našoj opštini i šire, onda onako nekako me ispunjava i zadovoljava. Mene i moje koleginice koje radi sa mnom.